IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalikagum ni Congressman Angelo Marcos Barba iti 2nd Congressional Office ang may Malpas iti North Loop Project ang magkamanga iti Region 1, Region 2 kan iti Cordillera Administrative Region. Kinunana kasapula na may palpas na ito ay sakbay nga Agngudo ti Termino ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inay ni Barba kas chairman ti Committee ti North Luzon Alliance naruway dagiti plano wenno proyekto ang manamnama may patungpala para iti pagsayaatan ti kakailyana karaman ditoya iti pan nakapapintas dagiti puerto. Yes, with the North. One voice, one North. When? Tayo. I am the committee chair of North Luzon Growth Quadrangle and I am the president of North Luzon Alliance. And it is our fervent prayer na matapos na sana by the end of the president's term yung North, yung sabi ko na sa inyo ito yung North Loop connecting Region 1, 2 and CAR and maumpisahan yung long haul na railroad at ma-improve yung mga puerto natin. Kabayatan na ipanpanakal ni Barba ti Wen with the North ang mga ipasimudhaaga iti agtultuloy a suportana iti Norte. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo tatak ka IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.